چاقو دما بخیر به تماشاوان ایجا هون بخیراتن برنامه ما ایرو لسر جوینین گروپا کرمانجی یا انستیا کردیا پاریسیه اف برنامه کو نام پیشکش و بکن ما تقریبا 10-11 سال بری آماده کردی لی ام میزد کن او مناقشه بود به برنامه ده هنه ایرو جی هر بردوامه هر عین او پسکریک او تشت هر ام دسا مناقشه دکن وکی اون زانن جوینین کرمانجی یا انستیا کردیا پاریسی ده 1987 و ورده هر بردوامه حتی نام 65 جوین چه کرنه تقریبا بود 34 سال جوان 65 جوینان اگر مرو وک روش بده سرف هر جاره هم تاکتین با هف و گشت سرف 455 روش هم هفره یعنی اف گروبا کن ببر هم هفره مانه و هر جاره جی 12 حتی 16 ساعتا ما کار کریه بسیاری می یه جوین رشو زیلانه هرچند به انسی بگیده اجلی برانی او یعنی ارگانیزه دکن انجام این جوین آنجی ام ده روزنامه یا کرمانجی ده ناوی کرمانجی روزنامه اکمه هیه ام دور دا بلاب دکن 64 اجمالین وی روزنامه درکتنه حتی ها وان روزنامه که مدرسم دو جارا لسر وکو جلده که چاپ کریه جارا پیشی 20 اجمالی وان ما چاپ کرد جارا دودیا ما 40 اجمال ببرا چاپ کرد آنها ام آماده کاریا 6 اجمال دکن که اوی دمکه کنده درکبه بشتارین جوینه جگلک پارچه این کردستان هر چهار پارچه این کردستانی و جگلک دبرن دنیان که کرد لید جین جورتن خراسانی به آنادولی به اروپایی به حتی لبنانی به اوجتين بشتار دبن هر واحد هنا كاس ام بيجن دوي دبوكا خو باشانن اوجتين بشتار جوينه دبن دوان جوينه دا مناقشه کو دوان جوينه دا نابینا 12 یا 15 زمان دگر يعني کسی کو بشتار دوان جوينه دبن هر کس مطلقا يعني 2 زمان 3 زمان 4 زمان زانن يعني زمان انجليزي بقرا هي يوناني بقرا فارسي عربي اخره او قالك زمان دوان جوينه دگرن هر وها دوان جوینا دا هنه هرتم لی جار ام بجن بسپورین پهلوی ین پارتی ین آوستایجی بشتار دبن و آلی که دوان جوینا آلی کاری آمده کن دواره کردی دا دیسا دوان جوینا دا مثلا ام بخواه ام جار نام ترما حاضر کن ترمی حقوقی به ترمی اکونومی به ترمی پرورده به وقتا وها به امبان یکی بسپوره کی اکونومی دکن یا بسپوره کی حقوقی دکن نم بيش ناك او كردي برباش لي او ترمين حقوق جمره شروفات ك جمره باواكي دي بيجاكو يدي الغور يا مرب بيواد قال يان تشتكي تشيدك لدربي يا حمو كلاسيكين كردي ين كرمانجي بيتر ما ام بيجن ما غوتني كرمانجي ين كل بر وندابني مجبور درسنا جملاي باطي بغره هونزان 400 سال 500 سال بري حتى بيجن ديوان جگر خوين حتى كوبارا هاوار روناهي جوان دا او گوتنه کردی کدور دا درباس بونه ایکو تخمین کن که خلقه معنی باش نزن یان معنی باش نزنین ما با آواکی لوی داری گش ریس کرنه لدر بیوانا ام بیجن ما هر وها ین هنری دستا ین دیوار لیکرنه ین ام بیجن کون او نزانم آخر تر تشتین که ام بیجن یا جواکا کردی او بیوانا جمعانی نه طبعا کسی که وانا حاضر دکن او بخواه دوی والده یا بسپور یا جی کسی بسپور بخوراتینن و ام جی دوان جبینا سروان مناقشه دکن لدر ویا وان جبینا دا تشتی دنی کو ام بیجن ام مناقشه دکن بهتر ام بیجن او زمان بيبي كردي زمان جيران دا مثلا يعني بيبي كردي تركي دا یا بيبي كردي عربي دا بيبي كردي يوناني دا يعني ايوان دا زمان مدا وان تشتانا جنب بيجن برا دکن او جبینه ما هر تن بریک و پیک و خوش دمشه و ای سال بلکه جبر کرونا یم بشکل راوستان یدیم دیجیتال بکن لی هر بیاوی هم دمشینن تشتکی دن کول بدرز بینم بیرا همو تماشاوانان دوان جبینه ما دا 4 کسی ما ام جوان را بیجن شهیدین زمین یعنی شهیدین زمان کردی یک جوان محمود باکسی یک محمد وزن یک عبدالله بیتاسی و وان دمی داویجی حمید قلچستان اما هر چاراناجی موان داکرن ایجار از ریز و حرمت جوانا دگرن و ام نها در باسی برنامه خواب ببین ام به هفرا تماشا بکن
دما و بخیر به تماشاوان ایجا اون بخیراتن برنامه دیروکا ما وکی تیزانین انستیا کردیا پاریس سال دجارا جوینین کرمانی چیدکه و ای سال جی جوینا اندامین وی لپاریسیه مجی بایا فرسن دیت مگو امبوان را الاستودیوی جوینا که بچوک هم به وسیله تاریخا جوینین کرمانجی و هم جی اندامان هنه کاب و بدن ناس کرن و اگر وقت ما بلکی جی ام مناقشین سر زمان جوان را بکن بله بری کو از درباسی خافتنی ببم از اندام و بدم ناس کرن کاکرشو زیلان کو زمان ناس کاک خسرو عبداللهی هم دیروک ناس و جکرسان ایرانی کاکرشو جکرسان باکر تیموری خلیل ج ارمنستانی زنار سوران جکرسان باکر محمد امین ناروزی جکرسان باکر کاک علی شیر یعنی جز بیجم زیاوجی ج کردستان باکر مصطفی ایدوغان ج کردستان باکر و سلام نعمان ج کردستان سوریه بله اون گش بخیرات بری کو ام تیکه به نام نقشین دور و دریش کاکرا شاید خواهم تپرسم او دیروک آوان جوینین کرمانجی کنگی دست بکر چاوا و بریاردات شتکی و ها اون چیکن بگمان حوالی دناجی دکارن دیتنی خواه بیشی یعنی بله بگمان جوینا کرمانجی جارا پیشین در نیسان 1987 دا لبارسلونای چه بود پایتخت کاتالونیا و اف جوین لسر دعوت حکومت اتونوم یا کاتالونیا چه بود حکومت کاتالونیا دو جارا ام وقت گروپ دعوتی کاتالونیا کرن و هر دو جوین می پیشین جی لوی ولاتی چه بود لپشترا اف جوینین می که حتی نها چه بوی اف جوینا چلو هفتانه لچندین ولاتن اوروپا روجاوا و لگلک جوان لسویده چه بنا اوروپا روجاوا جوینا کمال برلینی چه بیا یک لبلژیکا چه بیا چند جوینا لفرانسا لپاریسی چه بنا یک لدانمارک چه بیا یندن پرانی لسویده چه بنا جبلی و مدو جوینین مزنجی لباشوری ولات چه کریا کو دو سه بله او جی لسر بابتك گلک تایبتی بو کو حتی نها دوی وارده هیچ خباتك نهات بو کرنه او خبات لسر ناوین گل و گیان به کردی ضربه کرمانجی لی به ناوی وان یه لاتینی و فلورای بله لسر فلورا فونا بله ده واکدن هم هر واکن باسکر پرانیا جوینان لسویده بو و اگر ری بدی بحث بکن وقت مگوت اول جوینا چلو هفتانه حتانی نها دوان جوینن مدا لسر هفته 65 نابر 65 حتی هفته حوالن ما بشتر بونه و بدرجه وان 23 سال و نیوان داجی از وقت تشتک وجدانی دزانم که ببیجم ما چند حوال جی او کرنه چند حوال جی نامه کش کرنه چونه یک جوان که محمود بخصیه یک جوان که محمد وزنه یک جوان جی که عبدالله بیتاسیه برادر اکمه جی باشور جی گنده بیتاسیه جی علی زاخوی بو لی اف جیوینن هان وقت جی کرم کر سال دو جارا چید بن و هر جوینه که ما لدر دورا نابراده حتی 17 20 کسا اولین ما بشتار دبن تشتی هری خوش یه واجبینه اوه که نتنه کردن پارچه که لی کردن محبول ده که کردن همی پارچه کردستانه و هر باها دروای بجن آخا کردستانه که بکار من جراب بجن کلاسیک ما حوال گازی کرنه حتی جوینه ده بشتر بونه و نهاجی دنامه ده حوالی مش کردستان بچوک کردستان سوریه حوالی مش کردستان وجلات حوالی ما جو کردستان باشور که ندکاری بو به مخابن لی وقت دبینی پرانی جی کردستان باکرون سبب پرانیه حوالی مش کردستان باکرون اوه که
هم بخوجی دزانن که پرانیا کردن کرمانجی آخیف لباکوری کردستان نه و اف یک جوان سده من هری گرینگه که پرانی جوی پارچه نه و یک یاد داجی لوی پارچه دوکن جدا جدا هنه که ام گلکی گرکت بینیم که بکار بن نونرین وان ده وران یعنی جی نونرین وان دوکن بکن که ده وان جوینان ده بشتر بون یادن تشتکی اوک که بکارم بیشم دو به کتباشیش بپرسی حتی نهال سر چندین بابتین جدا جدا کار هات نکرنه و اگر تو بخواسی پاشه تو دکار بپرسی ام دکارم بکرتی بس چند وان بابتان بکن خودم یکی کجا ولی پرسیم من بیشن که خصوص در حق وان جوینان دارم بیشن حتی نه تو بشتر بویی تو خود چی بیشن زانی کار مثلا زمان مسئله که گرینگه بو هر ملتی کی هر گله کی هر نشتمانه کی یکمین پیناسا هر ولاته کی هر ملته کی زمانی بیه معلومه کردی چند زاراوه هاتی او کرنی زاراوه که هری گرین که پرانیا کرده بیجن هنه کست بی سدی هفته کرده بوی زاراوی دو آخذن معلومه مثلا سر زمان زیادتر دولت و اکادمی و فرهنگستان و اوانا دخوته لیچن مقابل یا متاسفانه دولتك كرد تنبيه حتى النقاط هناك نقاط هزات بشكي كردستان اذا هناك حق هناك ما في دست خستنا لي هلا متاسفانه لسر زمان هو بيشتا نشونه لبروي چيه دوي جيه كي دست با تا فكرني دانتجا واجي چيه انستيتوي دست فكره انستيتو كردي چون دولات او امكانات نبود او دولتانا دولت داگیرکر یا دولت کرد خسته بن دست خود کردستان پرچه کرنه او اجنا ندادانا کرده او امکانات در و پیک هاته انیستویا کردی او امکانات پیکانی او مهاجریت کرده او ایکو کرد در و زیده بون و واناش تأثیر اوی هبو لبروی او حوالی که امکاناتی وان هبو که چندین زمان دزانی بون زاراوی خوب باش دزانی بون زاراوی منطقه خوب باش دزانی بون اوانا چیه لدور انستیتوی جویانو و بی آوای او زحمتا او خدمتا خاص ملت قرار بکن باشه کاک تیمور پرانی جکرسان باکورن و تو تنه جی ارمنستانی و بیگمان کاک خسرو و کاک سلام هوجی هر یک پارچه کنه تو چه فکرین بیشتر نه فقط کرمان جاین باکور دا جوینا چه تاثیر تکریه یعنی تو چه دم بیشتر فایده و وان جوینا چه واد بینی ولی فایده مثلا از حیام جیتره من ترکیه دایه یا من تشت استادیه جه والا زاری جبر که کردی اما چقدر خوششی هنه گوتنه عربی ترکیه بگو من نزابو عربی ترکینه از دوان چند ساله دا پیعاسی هم دوانا گش درخستن یه کردی بالخوان نویساند و بکارتینم لی هن گوتن جی هنه من بالخوان نویساند که وانا قد کار نهینم جبر که یعنی نگوری کردی منه يعني هناك فرقة ما كردن همو برشان هاي أفدهيلكي وباشا إجبركو هناك قوتن بام هنا لتجياتون هنا لدهيلكي واجي ناقلكي باشا إجبركو كردية ماجي دهيلكي وقرص إجبركو قوتن كردية خوشكو ما تركي عربي بكارتاني هم قالكي في بجين ملاتي عالي ماجي كو حيوان جي هبكو وانا قوتن بيانينه ودوساوين يه كردية باقشانه اما وی کاری جی بکن سپاس کاک زنار جروجا او تخمین کنم جهان مهما یک جوان کسی که جروجا عودا نه کنگی دات نه سال 1990 بجبینا 70 از بشتری خواتي اب جبين براستی برایتن بیشن یعنی دگیجه خلکی انجام وی جبینه او بگشتی سر وی جبینه سخواد چه بیشی ولا قاصد دقيقة خلكي ويدر حقيقة زيادة نسان مجبر تو خباتك ما يواني تون استاتيستيك واني دست ما جيتونو انستي قاص كان بلا بك وقد يج خلكي ايجاج خلكي قاص بلا دبا مو نزان لي تخوازم تشكي بيم كي زمانه كرديش قال لك زاراوا بيكاتي يك جواني زاراوي سركجي كرمانجي اي هريج كرد بي
دبيفن اف زاراوي دوی معنی د پرسا زمان د عسی خود جبو کردا پرسک سیاسی جی کرمانجی خرجا یکتیا کردای جیلکیم جبرگ لهر چار پرچه کردستان کرمانجی دی پیواندن ویان نگو مرا گرینگیا که ده زاراوا که او ایدن کمد کنا دبی هر زاراوی کردی لسر بی خبتاندن و پیش دهر اف نقطه دو زمانه کردی دناف وان زمانانی گناف خطری دای بر بمرنی دهرن اگر اف خباتا یک گوتنا کرمانجی جی جمرنی خلاص کتوی معنی او گوده کرمانجی هجراك جمرني خلاص دبي ام في جرينجي بدني خباتك لسر امكاني مثلا فداكاريات يا واكرن وقت زانين ام كسك نمموني فيكارين و ام كسك جي ببرا فيكارين هاكن اگر تشتك جدستي ما بي و ام خدمتك بكن ام بي بختوار شكاك محمد انت شو بيجي سر حقيقان جبيني ما يكون حتى ام تشي دكن براستی زمان کردی یعنی بطبیعتی جی کرمانجی بشه کرمانجی لگوری و سالن داوی استاتستیک ولی کلنرا مدت کاتبو دانین کو 45 سالی ده کو ویر دروشا نهاده و اون داوه هره جبروی جی گاوه کیوسا پیوست بو کو و دیگر کو دولت مجتنه بو من کا دولت کمه کو فی زمانی به پاریز و پیش و بتنه بو گاوه کیوسا پر گرینگ بو و که خسرو که نارجی باسکر و دست به کاویج برویجی آلیکاریه که باش ده هم زمان پیش بوناوی ده و هم جی هم بخوجی فایده دمجی که هم هفت بین و جهوین دبنو تشتی که هرکس گلک جیاده جی هرکس المال خود نفسینه و لگوری خواه هایا ویش درو داری ویتنه که چوایه چهیه چتنه لی فقط که هم دگیجنه دویج وینه ده و با هفت بین و لسر خبر درود آخفن هنگی ام دبین ولا چه دفاع بن چه زراوای دن بن چه یعنی زمانی کردی دیوای دم ها مجهف چید به و دور ام خوب خواجی پیش فتشن و جبرویجی افکاری کی پروژه بلاف کناویجی براستی 20 سال داوید لگوری کل ولات مرد دنیا گلک دیگر کو چافکانی نه دانجی له گلک گوتن جتنه گرتن کو اگر چند 5 سال داوی بجی پیش یعنی حتی بلاف پیدا چه بیت چه به باش عشان في ميكروفوني ام بقدر كاك علي شير تجي يك عندما بيشي بيان جبيناي بيات وان جبينا هر كود تشا بيجن بيشت تشا يان هر كود تشا بيجن ضعيف دبا قصد دبا دواري عندما بركي بتشكي ان بخرج يك بيشتري عند جبينا ما لي وبقشتي جبينه تشاو يعني دنخيني وان جبينه كرمانجي اولا بحثا وارن جهه کرن از قناعتم جوین پیش دادشن هرچند شحمو هریمان عندما مکی میجی ما گرک محاوله کیا کو ام شهر هریم میجی هر دوکان انسان پیدا بکنجی بلکه ما به tam بجینانیه از خازم بحثا دو تشتا بکن hani در حق bir خباتی دا در حق گرینگی قیمت bir خباتی دا يعني قيمة طبيعي خبرت يجيبوا زمان وأدبيات يجيبوا حمي واري قال يكون دو خصوص أس طيبتي تخاطب بحث فيهم ياك أواكو وقت مبخا دست بخباتي كلاس بيداري بخباتي بوم وقت كورمانجي لب دركتن مرو دقو كا تشتكي بشوكة لوقت كو 20 هجمار باواكي بجل بهورا دركت ايوه بله يعني وهذا دري مرو برخوش كر يعني إذا بيجي كوي شيل هاي مر بهورا دركتن أري مال نيريكو أو دلوب كو برهف دبه وبرهمك أو قاس حجا طيبتيج بو مجبو قال يكو شيء به أو براسي دري مرو قال خوش كر از قد باور نبیم يعني باوری بلکه هبولی من باور نکه او هجماری کلی بدرکتن روزکی به او خاص خوش به آوایی که گره خوشی و آوایی که نابروکتجی بگیجه به دست کرماجی آخیوان او شکی گرک بیمه نقطه دوزو آکو از پر گرنگ بینم بحث بکم لبر او جوینین هان او خباتا هان
tiştekî noktekî ispat dike. Yani nokta bi hevra xebatî ispat dike. Ev ji bo me gelek mühim e. Yani ez pir giringî deme vê. Em 23 sale ku dikeve sala 24 bi hevra kar dikin. اون فداکاری که دیدن وکی کو ما- معلمی گو براستی کسک نه پرهیک بله. نه تشتک بله Me qesere hev neşkand. Ne? Yani ev numuneke gelek heja ji bo Kurdan. Ne ji bo xebata kurmacîtinê ji bo hemî waran da xebata ji bo gelek Kurd. û ez xwazim ban her du noktan derexwe pêş û bêguman gerek Xalidî jî hene ku mirov ser biaxe lê ev her du nokta ji gora qenaatim min nokta gelek girî. الله سپاس کام سواد yani hey tu bahsa cibinin kurmancı bir kere be ate brasti ev çil ejmar derketine yani teru poxta tijiye شخو بێشێک تێروتژەیە لێ vêya divê necme bê pirsên ji ber ku ez jî yek ji wan beşdarên vê xebatê min nirxandina wê divê aliyê civatê vê bêkirin. Hêviya min ew ku civat vê kedame û encama vê kedame ku bi pirtûkeke çelejmarî derketiye bawayekî baş lê hûr bibe û bawayekî objektif binirxîne û hêviya me ew ku baş jê feydeyê bibînî yani bikêrî civatê bê û ji bo ku em jî zanibe kedame gihaştiyekî derê. Heger ez vegerim ser civîna kurmanciyê ya jî grupa kurmanciyê belkî ji aliyê gelek kesan ve nayê zanîn ku pisporiyeke gelek berfireh ji ber ku em di nav dinin carna em navînin pisporiyeke gelek berfireh di civînan de amadeyê pisporiya zimanan az İngilîzî, Fransî, Farsî, Tirkî, Erebî, Swêdî, Hollandî, Danimarkî, Ermenîkî, Rûsî, İbranî û îro vê divê civînê jî di Yunanî gava ku min ev ziman rêz kir ez xwe jî ecêmayî mam. Bela ku ev ji ber ku em di nav dinin mirov carna pê nehese ku çi qeys pisporî îmkanê zanebûneke çawa berfireh di civînan de amadeyê û piştî bikaranîna van pisporiyan û van zanebûnan hingê em digehêjin encamekê û biryarekê ser tiştekî didin û dûre pêşkêşî civatê dikin. Ev civînê her wiha ji 6 meha carekê amade dibin û rojê 12-13 saat. Yani ew xas wawayekî îstikrar jî divê mere beşdar bibe. Elbet civîneke bêkêmanî na. Lê ji aliyê fonksiyona xwe ve alternatîfeke baştir hê peyda nebûye li gor baweriya me. Loma ez û hevalên din yên beşdar pir giring dibînin ku beşdarî van civîna bibe û piştgiriya vê xebatê bike. Lewra em dizanin ku ziman zanê binavû deng David Crystal divê ziman şecereya milletan e. Ziman embara dîroka milletan e. Embara dîrokê ye. Li gor me embara me û şecereya me ji kurmancî û ez wiha bawer dikim ku ev grupa me li vê embara me û li vê dîroka me bi xwedî derdikeve ya an jî beşekî vê lê bi xwedî derketinê ye û ez giring dibînim ku heta alternatîfeke baştir peyda nebe divê mere ya veya bike alternatîfeke baştir û her wiha mere xebata piştgiriya xwe bi wêr dewam bike. Helbet di civîna de ne bi pêşkêşkirina babetên cuda bi tenê bi beşdariya münaqeşeyên din jî mirov bi fedayeke pir mezin didi yani pêşkêşî civînê dike ku hin heval bi babetên xwe tên û mere jî beşdarî münaqeşeya wan beşdarî wan babetên wan dibe û alîkariya wan dike we her çawa ku ew alîkariya mere jî dike. Loma ev ji du aliya de fonksiyonekê dilîzê ji ber vê yekê civînên me de aynî wextê de wek dibistanekê dibînim. Ne hew em tên pisporiya xwe pêşkêş dikin û zanebûnê xwe pêşkêş dikin. Em di pêvajoya van civîna de gelek fêrî gelek tişta jî dibin ji hev du. Em jî van pisporiyên cuda jî fêdeyê dibînin. û ez bi xwe dibînim ku piştî her civînekê ez xwe baqiltir his dikim. Ev yani diyar hem heskirina wê hem diyarkirina wê bi me pir giring e ku me re bêje. Elbet encamên van civîna di kovara kurmanciyê de tê weşandin û
ام پی دزانن و هر وها ام پر پێکێ خۆشن کو جالیه gelek kesan tê bikaranîn helbet ev gelek kes kesê xwendenin kesê ku bi nivîskarê xwendin nivîsandinê mijûlin gelo çi qîs digê civatê em wêya pir baş nizanin lê em dizanin ku propagandaya wê qasî kapasiteya wê nayê kirin bi qasî fonksiyona wê nayê kirin loma hêviya min ew ku Kurdiyek dê ji bo danasîna vê xebatê û ragihandina encamên vê xebatê di navbêra me û civatê de bibe pireyek. Hêviya min ew ku hûn ê veya jî wek berpirsêrek xwe bibîne û vê xizmeta ku vê xebata ku em dike hûn biriya we bikaribe bêtir pêşkeşî aliyên civatê yên bêtir bibe. Spas. Kak selam. Te encamê van civînan Mustafa got yani digîje xelkê nagîje xelkê lê cana mesela li kova û rojavamê zê dikim meriv hin tişta dibîne yek ê didiya qaîdeyên ku di van civîna da tên danîn tu dibêjî digîje kitêb û kovar û rojnameyê Kurda û her wiha bi giştî wek hevala yani nirxandineke ser kurmancî. Ya giştî we tiştek ji mir nehiştê. Erê ya dinê birastî dema ku ez beşdarî van civîna bûm ji destpêkê de gelekî kêfa min hat û çi qesî jî em tadê dibînin û birastî heta ku em bên vê civînê em şerra dikin û gelekî cehdê dikin ji bo ku em bikaribin hefteyekê li van civîna beşdar bibin. Wekî te gotî birastî pirsa te pirsyara te gelekî interesant bû gelo çi ev encamên me tesîra xwe li çapemeniya Kurdî li weşanên bi televizyonên şîkê birastî ez mixabin ez nikarim bersiva vê ya bidim ji ber ku ez bi xwe van demên dawiyê de ez gelekî hinekî dûr ketime bi taybetî ji meseleyên televizyonê lê wekî dinê civatê de meheqeq ez dibîsim û dibînin jî ku xelk wekî dibêje münaqeşeyên ku çê dibin di van civîna de dewam dikin di malên xwe di hinekî wekî dibêje çi semîner ne hebin carna hinek hene wekî dibe nivîskarên ku di nivîsarên xwe de dinivîsînin yanî mere dibîne ku bangora vê van civînên me û encamê van civînên me heye yanî bêjin nebêjin wekî belê gelek mesela bêjin civînên redaksiyonên kovar rojname da cana li hev nakin dibêjin ka bi kurmancî mêzek wan çi gotin wek wan bikin ji ber wê yekim û belkî rastî ew jî daxwazeke û me dixwest ku civîna kurmanciyê ku bibe wekî otorîteyekê ku bikaribe ji xelkê re bibe wekî çavkaniyek û her ev kesana ku ji wan re bibe referensek bibe çavkaniyek ku lê wekî dibêje bibe derbê mesel ji wan re min tiştê ku min xist bû serê xwe ku ez ê bêjim belkî berî 2 sala jî min gotî we projeya televizyona we dest pê kiribû belkî li bîra te jî kek Mehmûd ev xewnameyê ku piştî Kursana Başûr ku statusekî baş bi dest xistin piştî notu yekê 1991 de li ew status heta 2003 de gelekî wekî dibêje nebirêk û pêk bû şerê navxweyî bû dinê bû helbet ez naxwazim hatê kevna siyasetê lê min dixwest ku wekî xewname ku bikaribe ev statusa hanê ji bo kurmanciyê bibe qazancekî pir mezin ji ber ku ez wekî ezmûneya xwe dibînim li Sûriyê û ez xelkê xwe li Kurdistana Bakurê jî dibînim ku çi qesî rewşa kurmancî xirab e li Sûriyê yanî hema yanî wekî dibe Farisiya nû çawa salî pêncî şêst heftê dibe erebî yanî rehetî bêjeyên erebî dikevin nav xelkên me de nav zimanê xelkê me de
و لکردستان ترکیه ایش خواه زمان ترکی حاکمه اجا ما دگوت کو پیش 2003 اجا وی چاقی دما کو اجا حکومت شد بین دزگاه شد بین و خردبونه کی وکی دزگاه این کردی شد بین و بکار بین آلیکاریا ما بکن یعنی آلیکاریا زمانی ما بکن ما بس من نجیبینه یعنی نه انستیتویه لی مخابن تشتکی وانه بو تام ترسی ویشو یعنی کرمانجی ها تجبیر کرن در کردستان باشور و براسیه و وکی بیجن که خونه ما وکی لتحتاک بن شکستن يعني جوی علی دیجی وکی که مصطفی جی گوت براستی یمن هیویا من ها کو کردیه بکار به هما جبر کو هر انستیتوی خوی هر دویه خوی جوین ایجی جوینامه و خوی تلویزیون ایجی ایجابی کار به کو هما وی باری هانه راج سر میله خواه و روشا کرمانجی خورد بکه و آلیکاریا کرمانجی بکه سپاس شما تشتكي بوتا مثلا تشتكي بكم من اصل من دخوص از بيجم ل بلكي كرشوجي چند جارا مناسبت جدا قلتي انها جروبا ما ندزگه كفرميه جبرويه كي لهمبر جواتي تو دسلاتاوي كو معنا كو امزان دسلات ندسلات داره لوما هم کوورا کرمانجیه و هم جی تشتین کو ام دو کوورا کرمانجیه دمش دوشینن یا آنگو انجام انخاباتین ما جبو ما بریاره لی جبو جواته پیشنیاره دوی وها بیزانین یعنی جواتا کرمانجیه یا جی گروپا کرمانجیه تشتال سر جواته فرز ناکه او خدمتك وهادك وانجام في خدمتي وقت بيشنيار بيشكيشي جواتيدك بله تشتك بيجم كو قال لك اوكا قال لك بيستا يك دوي مروف قال لك اليوم تقدير فان جبنان بك شما جبركو همو حوالين ما بري هرتشتي للدرباي ولات تجين بتایبەتی وڵاتێن ئەوروپایە ئەگەر مرۆڤ مەرجین ژیانی بزان بە کو دو ساڵێکیدا ji wextê xwe vala 2 hefte feraxat kirin dirixî kirin qîmeta wî çend e û em hemû jî xudan karin xudan malbatin xudan zarokin veca em mecbûr dibin ku salê bikêm wanî 2 hefte li ser hev ji mal û kar û zar û zêçe xwe dûr bikevin ku eva tişteke ku bi rastî divê gelekî bilind bên nirxandin û du ji bilî van 2 hefteyan her hevalê ku tê civînê hetmen li ser em bêjin ew babetên ku berî hatine beskirin ku em ê di civîna pêşema de bes bikin li ser kar bikin li ser wê kar dikin dixebitin ya jî babeteke werdigirin û li ser wê babetê kar dikin wextê xwe terxanî wî tiştî dikin eva jî ne karekî hêsan e yadin mercê me heyî gelek rê nade ku mirov bikarbe li gor tiştê gerek li gor tiştê hewce kar bike wexteke dûr dirêj bû hiç yek ji me nedikar wî here welat erê carna eger bi rêya telefonê tiştê wisa bibe dibe ku yek du pirs bipirsiyane lê ku tu bikarbî herî wek dibêjin xebata meydanî bikî li welat bi xwe li cihê bigerî û gotina peyda bikî derxînî bînî ev tiştek wiha nebû karekî gelekî zehmet bû astengên wiha li ber me bûn tiştekî din jî me du heval hene ku heta niha bi rastî alîkariyeke gelekî mezin dane ji bo çapkirina derxistina kurmancî karê bi taybetî ji aliyê nivîsînê ve ji aliyê raxistina rûpelan ve ji aliyê birin an neçapxanê û tiştê wisa aliyê dayîna em bêjin postê û aliyê xistina ser înternetê diva tişta da gelek alîkarî me kirine ku yek ji wan dikek Salih e û yek bele yek ji wan jî kek Mihemed Hesen e her yekî ji alîkê Kurdistanê ye yan jî kek Mihemed Hesen dizanî bi xwe Kurdê me Lubnanê ye lê
جالي بنمال و كردستان باكورة فجاء ام نكارن كذا وان حوالين خو جبير بكن نها بچك امكان پیدا بيه كو مجال هيا كمرو بكربه تشتي ولي بك هر ولات بقرب تشتي بخزر فردا تشتي بيش مثلا ها انستير وا جبين واته يا زازاكيجي دمكي وا علي كاري دكرو تشي دكر نا وان دسبيكلي جبين خال وليت تكن تشتكي وا هون دفكرن تشتكي قالك يلك باشا كو امكان هبه مرو بكربه واتشتا بك يما براستي حتى نها انستيتو اف جبين ما فينانسا كرنا اوه خدا برباره بجن جوینن کرمانجی چاپو بلافکرنا کرمانجی وجا امکان دارایی مالی ین انستیتوی دیار بون هنده جرا باش بو خمنت کر لی هندک جاروسا بویا کو باور بکه انستیتوی کارندن para civandiye para vakatındiye jubokku civinen kurmancı ne sakın yek vakte jigot ve canaha bari civina حوالي ما كل زازاجي سر بشتامه دو امواجي فينانس بكن يعني اف هردو جيفينجي حلبت باركي جرانا وواكدن الولات ما تو دمو دزگاه نينا كو بكر بجيفين المها اورغانيزا بك مخابن امكو بحثا باشور دكن امكان نقلك مزن هنا حتى بنابي اكاديمية سازيك جهة اللي اوي سازي بقاسي كو مدوان 23-24 سالاندا جوین کنه جوین چه نکنه یا خود برهم در نخستنه تشتکی دین گلک مهمه کد به مرو بجه برهمین و جوینان نه برهمین شخص کنه لی خباتک کولکتیوه یعنی هرچی آخافتن هبه دوان روپلین کرمانجی دا در کتبه سدی صد هم فکری حوالی مدر باس به پاشه کتیبرک نه واکو کم بیجن حوالک چویل جیه کرمشتیه جه فرهنگان جه نظام کتابو تشمشته وسا پیو کوپیا کرنه و بناوی فرهنگ بناوی تشتکی تخستنه لی جه آلی بلاف کرنه و کماسین گلکی مزن هنه هلبت و یادن جی کماسیه کدن یا ما کردان بخو هیا او جی ام گلک جرا قیمت نادن زمانه خو یک یادو دا ام گلک جرا قیمت نادن خبات المها کولکتیو کم مروف تقدیر بکه ها ام بیجن زانیریه که خورد الجیه کی دجوه اوان ام بیجن رودنن لسر تشتین جدا مناقشت کن و پاشه واک پیشنار پیشکشی جواته دکن بیجا چما امه وان گوهداری نکن و جالی خواه رونن جوینان چه بکن یاجی گوتنن عجب درست بکن و در بخین نکن اواد بس سبب آلوزیه که گلک مزن مروف اکناکه قیمت ناده او خواتین کاتیه کرن عشان مني شخو برسكماي مگو از بيجم هون چاوا کار دکن هون مثلا هون پاریسینه و روژه بکو هیه برنامه ویا وی جوینه چیه و هون چاوا کار دکن بوی پرسی من سر چه بابتی هون کار دکن از بابتن وی جوینه ببیشم بلا حوالندن بحثا اوای خباتا ما بکن وی جوینه جبو وی جوینه ما چند بابت دابون برخو بابت اکو نو بو حتی نها ما لسر کار نکربو کو جارا پیشن دوی جوینه دا ما لسر کار کرم کار دکن هاجی او اکو گوتنن زمان کردی ایرانی چویه کتیه یونانی دبکو به فکرین کو چی شما به یونانی ها لید تاریخ ما کم دا یونانی وقتا که دور درش الولات مهمانه و ام دبن دسته اداره وادابون و وقت بیزانسیا دا جه وقتا که دور درش دبن دسته اداره وادابون واکدن هلبت گور امپراتوریون بنه وقتا که جینارتی اکتشتکی جهبو لی اف دانستاندنا زمانی کلتوری و تشتی وسا گلک هجاک مروف لی بکنه پرچه دودا یا وی خباتی او کو حاضر کریه بیونانی زانه حواله که حواله کنه بخو چند سال یونانستان ما خواندیه اونها دکتر خود که روجدا او اویل سرویشی کار کریه و خباتا دودا جه ایبه به پیوین یونانی که هاتنه کتنه کردی دبکو بهتر جبو ما بالکش تشتی بالکش من خبات انو خبری جات نکرین کو
peyvên Kurdî em bêjin zimanên cînar da yan jî peyvên ji zimanên cînar hatine ketine Kurdî li ser ve xebat hatine kirin. Kak Timur jî hazir kir bû peyvên Ermenî bû çi bû Kak Timur te? Belê. Başa em bêjin her heval ez bi xwe ji beşdarên civînê me devoka xwe amade dikim bêjin devoka Mêrdînê bû devoka Cizîrê devoka nizanim ya Kotolê bû ya Xereşdaxê bû li dervê ya hûn terma jî çê dikin terminolojiya matematîkê ya sporê ya hiqûqê ya sanim gelek ya perwerdeyê ya rojnamevariyê ya kompîterê vana hûn li gor çi esasî çê dikin bêjin yekî hûn ban yekî bi spor dikin tê ya hûn ji ber xwe em bêjin ekonomiyê gelo kî bi ekonomiyê zane yên dadgeh û mehkema em bêjin hevalê dijî dikarin dîtinê xwe bêjin. Warên gelekî taybetî em bêjin wekte nav da hukuk be, matematîk be, kompîter be û futbol be, spor be tiştê wiha be hevalên ku di wan beşan da bi sporin bo nimûne hevalek me hebû ekonomîst bû ewrînas bû ew hat di çend civînan da alîkariya me kir me di wan civînan da ne gelek lê hindek peyvên termên di aborî da karin bêne bi kar anîne me bingehek şoradanî ev kir. Gelek tişt hebûn ku me ne dikarî em biafirînin. Ji ber ku hindek tişt hene tu nikarî di rojekî de biafirînî. İllahî divê wextçiyê re hebe mirov bikar be bifikire û lê bikole lê bigere bikar be bibîne derxîne. û yani sedî sed alîkariyeke pisporî ji van hevalan hatiye wergirtin. Ê hukukî hevalên me du sê hevalên me hukuknas hebûn me ji wan îstîfade kiriye. Lê tiştên din mesela devokan her hevalekî ku ji herêmeke Kurdistanê ye û devoka xwe pir baş dizane û taybetmendiyên devoka xwe dikare em bêjin pêşkêşî civînê bike ew wî karek wisa wergirtiye û haziriyek kiriye û aniye pêşkêşî civînê kiriye. Mixabin heta niha ew hemû devokên gelekî giring ên deverên kurmanc lê dijîn me ne dikaribî em derbixînin. Lê her cara ku mecal çê dibe mecal pêda dibin em li ser ve tişta kar dikin. Tiştekî dî ku min ji bîr kir ew bû ku divê civînê de hindek hebatê me hebûn ku ji berê de ji civînên berê de her dom dikir ew jî yek em bêjin peyvên Kurdî di stranan da û peyvên di folklora rehmetî Hecî Cindî ya sala 36 peyvên rehmetî Erebê Şemû pirtûka Erebê Şemû ya bi navê kitêba orijinal ya navê Şivanê Kurmanca li ser van ev xebatê ku hatine kirin divê civînê de ji her berdewam. Kam steva got Şivanê Kurmanca birastî Şivanê Kurmanca da peyvê pir orijinal hene? Goş te pirsim. Beşekî wê beşekî wê di vê derê de hatibû weşandin dixwaze û hîn xebata wê berdewam ez dizanim vê civînê wê bê qedandin ew gelek peyvên ku ez li gorî xwe orijinal dibînim û loma wan ji wan lîsteyekê pêktînim û pêşkêşî civînê dikim helbet hemû tiştê ku ez orijinal dibînim ji aliyê civînê ve orijinal nayê dîtin. Li hin deveran ez dibînim ku ew peyvên normal in. Loma em wana jê derdixin û peyvên ku ji bo me hemûyan orijinal bi û divê pêşkêşî civatê bike em lîsteyê bûya wayî serrast dikin û pêşkêşî civîne dikin. Bi rastî gelek peyvê orijinal tê de bû. Gelek peyvê ku ez cara yekem lê re hatibûm diyar bûn û min ew anîn civînê. Helbet ev xebatîn berdewam mümkün e gelek peyvên din yên orijinal hebin ku min bi xwe ew orijinal nedîbe. Li car din em li teksta Şivanê Kurmanca jî li ber me yê heger tiştî din hebe an tiştî bê bîra hevala li cem wan jî heye ew dibin hingê tînin bîra min û balam dikişînin bê ji bo çi min ew peyvaniye heger civîn pêwîst bibîn hingê em wan peyvan jî lê zêde dikin.
لگور می پیوین پر اورجینال هنن و هیویم نو کو نویسکارین ما چه رمان نویسکار چه چیروک نویسکار یا نوول نویسکار کسی کو بخوندن نویسندن مجول دبن دکارن جوان استفاده بکه و جبر کو زمان هم زمان نویسکاره کی کو رومانا میا یکم نویسی و هم زمان جواتك بري 8 سالي يعني ايريوان كردمي سوفيتي چاوا د پیوین اوجی تشتی 1930 2010 يعني فرقك برمزن هي يعني وقت نمونه زمان جواتا وي دمجي نمونه كبر بالكش نه هو كرومانكي نه جالي گوتنشي جاليه konstrüksiyona zamanı ji و avakarına hevokan ji idiyomen kutede bimipir balkeşi le helbet ez وهذا fikrim ez zanım yendin وهذا fikir asıl tişkidin hebu milvedre not kırım dxos es peş jiberku gelekes konsantre serciye civine ve ciye civine tujme persi ciye civine Kürdistan'e be la Afrika'ya be la Kübe belki Kürdistan'e bir jali morale baş em çencara çunji ve heviyam nevku em gelek civine xo beşen Kürdistan'e yen judaji çebikin le ciye civine betir fonksiyona ve fonksiyona civine çavaniya xabata ve o beştariye devoken juda girintir لورا ام gelek caran de civine خوی juda de ci ser ve münakaşa dikin o qanaata ma hamuyan evku ya her ideal beştariye hamu devokane le herkes dizanı ku ev بإمكانن بهن إمكان ديار و بپیدا کردن وان کسان و گریدایی کو پسپورین وان دبوکا ما آن بخو بدبوکی خو پر باش زانبن دو زحمتین جدا دهلی کو دوار هجمارا بشتاریا دبوکان ده yani باستنگان روبرو بوه yani vare termacı dibimi kekraşo bipeybuye çetir be elbet fikrime gişayi le embere yani kanaata me gişayi ki o henik prensipin danina termahi yani belki tüje bepirsi mugot ezbinin birawe لید مثلا دواره جوینن کل ولد تو بيجي مثلا او جوین تبيرات جوینه کوم الولد شكل ناب كي ماني فرسندا كو وان قولو وان تشتغل الولد جي دبيني ويديا تزان جوینه ما دوكي مثلا كردين ويدري كرمانجا ويدري كو باشتر بون فايده وان مثلا شي دبه عين وقت كان بيجي مثلا سبع جوینه كل ميردين يان وانه تشيكن كسي كو جول باشتر دبن گیاه که یان تشتکه مثلا ایرو و مناقشه جاجی و جاجق کر احتمال مثلا جوی داری یعنی انسانی وا وقت وان تبي جبینا ببن بلکه فایده وان یعنی چه بن نکن نابه یعنی وقت بيجي راسه یعنی جبین له قدرت چه به گور کاپاسیته انسان دغاره ببر جي من اقول جبين نگرینگ لجوی گرینگتر او تشتندن کوم جمارت ببر زنی مثلا زمانان یعنی زمانی مثلا نه که کرمانجی کتیه تلوکی دا کتیه خطری دا ملت هبونه که چند گنده دا تایتنی زمانی وان ما لقالو پیل استاندره زنی یعنی او تشتکی زور گرینگه که دوالاتی مروا دا قالو پیل هنه پرتشتانا و گلو جهابه و مثلا تو خامتنی هر سر تیرمان نخوتینه تیرم حقوقی و روزنامه‌وانی و نظام اکونومی و آبوری و اوانینن پرتشت هیک اگر چه نبه بنداده به مثلا لسر کون رش یا رشمال ده بیجنه نکشی ثانیه یا لشه انسانان لشه حسب اندامین حسبی چایه یا دزگه یا تو زانم فراخ مالی یعنی همو او تشتانا هر زمان اکثر دقوتن او تشتانا ممکنه جو نماوه ساینا گنده ما داماوه یعنی فلان نافچه و منطقه داماوه یعنی او منطقه زاراف پر گرینگه پر مهمه اوه برویه که چیه او خباتا که هم چندین کس جویانه لمنطقه جهی منطقه جدا هم ویدری جویانه
گرینگاوی تنیوانی نکم چندین زمان دزانن گرینگاوی ابویا ام جو منطقه جلبجر کردستانی نه ممکنه جو منطقات دا چیه پر گوتن هبه نما با اما جمع ما با يعني أو أهمية طبيعة أوية مثلا أهمية طبيعة أوية بشتي بيجي زانينا أو كسي كلسات دخوتن هناك تشتغل ممكن جندي أجي نزانم رئيسمان ده نظام با أجي نويسينا كيجان أورتوغرافيا نويس راس نويسينا بيشارة ونزانه أول معلومة دوي كسي كشندي زمانات دزانه كسي ك براسي أجي جراماتيكي ده پیش فچوی دزانه خود دزانه و چندین زمانات دزانه معلومه اوانه سر بخوتن لیدی ساجی راست آخافتن اولی که راست شا خلق راست شا قزیده که زنینه اول معلومه اول دوی تو جی که هم بی که چیه زیدتر خلقی کال پیر یه گندا زنین چیه چون او راست آخافته اما ممکنه چیه ممکنه از بنت تأثیر فارسی ده ما بم ولی چون به هر حال ام یه محمود قال زانینگه ها خواندیه سعی میکنم به تاثیر زمان تو بن ترکیه داماوی از من تاثیر فارسی دامام هرچند که فارسی بچکی نزدیکی زمانی ما ام همراه زمانی ما لیدی ساجی چیه دی ساجی یعنی چون ما خواندیه بچکی ام ج ولات دور کتنه یعنی ام بخوازن نخوازن او همون دنیا پیدا هيك زمانه كي ما بيقول كلام الطريق ناخذه هيلي بر كلمه وقوتن او انا بلا ما بدشن اويا ك ولات بوندا اويا ك او خلقها تبخازي نخازي شب روز بي زماني داخل نو بوندا اويا ك يعني اهميته اويا جرينجاوي شكرا هذا من ازبيج اسبيا بدمت یکی حوالی دنیا جیکش او تشتن آماده کردن از آنم سلام جی آماده کرد که خسرو جی آماده کرد ولی تشتن کو مثلا کلاسیکین کردی و قط و مثلا کلاسیک کردی و کار کردیه ملای جزیری به جگر خویم به یان دیوانین بریبن کوترین کردی کلوه زری دور دانه و تشتکی و بله یکی نمیکری بری ما حتی که بری از هجمه 25 و پیشتر بشتر بگیرید ملتی کریه لومان بری خودت بله هجمه 25 و پیشترش بر کو بشتر بوم بری کوی 15-20 هجمه کو درباس بو 25 هجمه ده راستی اول گرک بریمه وان چه ملای جزیری به چه فخی طیران به خانی به یعنی چه کلاسیکی کو حتی وداوی هبو حتى يعني ايكو در كاتبون البياسي الميداني خيابون در خستون بلي باشه ين سترانا مثلا بيجن وتين او سترانا كونتين ام بيجن براستي هنا جوتن اجتا بيج گشاد بس مثلا بيجن جوتنا تگو جوتني كو مري ام وان بدجينن او جوتني مري كو بدجينن اگر او تشت او بوير نما به آلت بري بگيسن جوت تكرن گيسن نما ترختو دكت جوتنا گيسن ميچ بكن از بو نمونه چه بيجم گوتنا هبان هي هبان ما يعني همبان تركا بمعنى دغارجقتا بكار عينه د كمبيوتر بكارتين د جالكس بكارتين وجارا بيشي د مامهجار مدي هم انا بورينه نظام چه كتابك دختبو هنا گوتن تشكربو گوتنه وها وقتا بكار نينن تمينه جبو مزخانه جبو تنه هم فردا تمينه بس جبو فيهم چه دكن وقت جوين پرچه که بچوک یه جوت نزانم چه تنویساند لومه مگو یعنی وانا مره بکاره به تایوان دمینه سرد چیروک نویس و رومان نویس ما و کسی بود نویسات نویسن کابادن تا بحث کر هون ترمان چاوا چید کن ترم دزانی تشتی گلک تایبتینه جبو تشتک جبو معنی که گلک تایبتی تیب کرانینه کاباک تو ترمه که داتینی نابکو دوی ترمه دا یکی زده تر معنی دا که بس دوی جبو وی بابته و کاباکو او ترم هاتا گوتنه تو بس وی فهم بکی نکو تشتکی دیم جبر وی ترم گلکی گرانن چکنوانجی گلکی زحمته لی جرا چند پیوان هنه پیوانا یکمین او کو جبو چه ما دست بکی دا بالا خدا جبو ام بیجن در خستنا پیوند کلاسیکن کردی دا کردی کرمانجی دا و پاش هدی که وقت از دویجم کلاسیک بهتر از دویجم او ادبیات کرمانجی یا
بری هزار نسدی درکتی لی پیشتی ویاجی هندک ادبیات هنکو او جی بوما ایدی کلاسیک حساب دبن yani beji hattane 1956 jî hafte jî ev jî ji aliyê me ve klasîk ekte dîtîne ku çi hawar be roja nû be ronahî be çi bêjin helbestên cegerxûn be çi stêr be çi şivanê Kurd ku çîroka dûr dirêje û çi memê alan yek bi yek li va temaşa kiriye ew peyvên ku têda derbas dibûn yan hinek ji wan miribûn yan ji hinek ji wan mabûn lê bi temamî nedihate zanîn ku ji bo çi ye evana yek bi yek hatine evkir nivîsîn û paş hatine wergerandine gava ku tu termekî çê dikî hebe divê tu vegerî li وقتی گاو دگوت هبان زمان خوب نهری یعنی گنجینه زمان خوب نهری که پیوهنه کت بکر بیجبوی چتی داینی یا نه اگر پیوتونه به وجادوه تو سترکتور آوابون زمان خود تماشا بکی زمان تا به چی شکلی آوابویه پیوت زمان تا دا چاوه هاتنه آوا کرنه چاوه هاتنه چه کرنه لگور وی تو دکاری وجا گوتنا به هوا بزلخینی له دو سوار بکی به آلیکاریا پیشتانیا پاشتانیا تشتی ولی گوتنا که نو با افرینی و اکفکی داینوشنه مثلا یک جوانم بیجن کنها ایدی تشتی که گلک نورمال تدیتنه او پاشگیرا ام بیجن آخیف زازای آخیف کرمانجی آخیف عربی آخیف فارسی آخیف ایدی واک اکک دمشد چه اکتبه تشتی وها اینترنت دادن بیشتر مثلا توره نتورک بله تورا نظام چه یعنی تشتی که میگو اف یعنی بیشتر تورا معصیه تورا نظام چه تدگری تینی تشتی کدوم باردکی یعنی روم میگم گوتنه دینه کل یعنی مال پرم بیشتر چه کنه یعنی اوان گوتنه یعنی مثلا تشتی که وها دکن خبرت وها هی یان بله هنا نمونه‌ای بدمتا مثلا پیوکه دناملتا تیب کارن جبو ام بیجن او کسی که قرآن دخینه بجا قرآن خوین او خوینات داوی مهلده مثلا مدانیه دیسک خوین کارانیه دو کمپیوتری دا کده تشتی ولی هنه بجا وقت ما گاوا دی بس کرن دک تشتی نقبول کرنه نک تشتی نقبول کرنه گاوا که دم و دزگه هن راگی هندنه بطایبتی تکون دستین کو حیوان ج دولمندی زمانینه سترکتور زمانینه البته قیمت ندن باتشتا و تشتکی تازه چه دکن و تو تماشات کی تشتکی گلک شاشه جیله بلاف دبه و دیچه تشتکی دن ببیجم گوادم برادر باسکر که خسرو باسکر گوگو مثلا لسر فلان تشتی و حسبانی هیچی بیرام ناچه گواکو ما اندامن لاشن حسبی کو افکر تثبیت کردی یک به یک مدانی دنام بخودش بو بابت مناقشه جبو هر دو پی ام پیشین حسب ام چی ببیجن و لور درکت کو هندک کرمان جمع ببیجن دست حسبی و اوا هات نویسان بلاف کرن پاشه بو حرک و هات بلاف کرن و حنکی خوب ما کرن نظام چه وارو جهانه چیروکا رستم زال یا 1877 سوسن و پریم تکستک لعلی آمیدی اکرنه جدوی بوبر علی زخوی جدوی یکی کرد ورگتنا نویساندنه دور دا بحثا شر رستم و حسب وید به بویره که وصا ها بجاد بجا که حسب به دست خود در بلیدان و نظام چکر چی نکر بجا خویاه تشتی واهره ادبیاتا کم داجی دنویساندنن کم داجی مرود کاربا تشتا ببینه ایجا لی دکاره ایروش هنه کس در کم بجن یا و چکری اج بریکا خود درخسته تشتی وها دکردی دن لی دراستی دا تشتی وها هنه نکنیم مثلا او اکو مروف او دولمندیه ده هبانا مروف ده هبانا ملت مروف ده و یا بکار بینه زنی وقتا ما پرندک ما ام وی برنامه لوی داری بقدین بشه دنیا دا ام هم بحثا
كرمانجيه كو دركتنا وهم جي بحثا هناك قايدين زمان كو كرمانجيه ده بلاو كريه وهان واجد ناب كرمانجيه ده هناك بروبلمه الخازم يا مناقشه بكن وروات تشتدين يكون بخازن اجاز قلت لك بيجم خلاص اوكي ذلك مثلا ريز صانينا دوت وانا تكهبنا ريزي ده صانينا لما نقول شيء كريه جي خوجي قلت يا ريزا فيلم او قلت لك تدويجا يكون بالصدام قلت لك بساطي دايا او قلت انا ما عرف دكوره شيء ما عرف دكوره بتبو تشتيد زمان فرنساوي تو ميزاكي تاع تاريخ او ميزاكي هر قلت لك ده تاريخ كده معناه كبي هبيه إله معناه كده بقار دبل اما او قلت لنا هر هي باش زياده امكان يعني بيا بردوام بكن بري تماشاواني جاد باش زياده برسكريكين يكون هم مناقشه كرن وهروا جيلدين كرمانجي كو دو حب دركتنا حتى انا ام بشكل بحثوان بكن تشنغوتن تشامبي ابتدانا وهناك قاعده قاعدين ريزماني وين كرمانجي كو دناب كرمانجا الجور من مناقشه بلي حتى برنامج يزن بمن خير وخشيه